بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد، باب ما جاء في التطير. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. أخرجاه وزاد مسلم: ولا نوء ولا غول. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بيه الرابسوية هجرية بكلي أني كمناني أني بيناني أني ولون فلا شهر ربيع الأول min ye hijira san kalo sabana bi sunye wanani nai. Miladi nasaraw ka jate ba fula ani mugani duru san kalo shegina bi sunye mugani wolon fula nai. Ambe dawda bugu masjida rajako ambo kono. Darasu be Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab kitabu kono kitabu tawhid. Bonda min na ko dalila munun nana tereya haramu yalila. Bi hadisa min kalananka ni Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadisa min Abi Hurairah malaka je kabwama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ko alaka cira alaka tanuna kishibaka ko la adwa ko jahilun hakkilina do tumbe jahilu bono bana kontamila ko banaw do be na be mogola uba be bagandola bana yere bese ka yere bo baga inna kata baga ngurela uba bese ka yere bo hada manela kata hada made ngurela kasoro ni alama latige kasoro ni alama jenai kiden kote wala tiarata akotere ya fanate mana kono ni ya wulia atara ika kini ika hera be kini dela waye kokoyi ma hera iko ke ni kono panatara numana hera tiye okoyi na iko to ya ko fanate hera te kono bolo tora tabolo wala hamata gingi koyin fanate chinya gingi bede mi haklina min tumbe jahiru bolok gingi ko la ciidon ko sahalente ote kafo ni gingi ni akasira ube anana tu kasigi ika soka ko balawu do de bi soro ciidon ko fanate wala safaru kalo fana haklina min tumbe jahiru boro safaru kalo in fana la ciidon ko fanate أخرجاه بخاري مسلم ين حديث أبو وفلا ين حديث أبو وجاد مسلم ولا نوع مسلم يجيد لك كن نوع فرته مانا كفونين دولو مسنا بورا de ni sanji bena ube nin dolo masna bora de hera bena sang be her ni sanye hera ube nin dolo masna bora balawude ben ni sayna ko fanate wala qula fanate qula emunye nube kungo konona la shetani sugude de do aba yere yira hada madella chogo ya dola ki fili kungo konona la ki fili sirala o tiden ko lu fanate donc ni u faram fanshaw ni yaaye ni surunya u faram fanshaw bena sarafu kono قوله صلى الله عليه وسلم لا أدوى لا نافية للجنس
نفي الجنس أعم من نفي الواحد والاثنين والثلاثة لأنه نفي للجنس كله لا qualité mana adwa qualité be cidenyo odege nafu le jinsi ka qualité ko ge a ammu ode labolendo min nafu le wahidi wal isnaini was salasatu kateme niye kelende ge ka boye ube fulaw be saba li annahu nafu lil jinsi kullihi parce que nafu lil jinsi iyo o qualité bede ge ka boye فنفى الرسول صلى الله عليه وسلم الأدوان كلها جاهلوا كحكلنا من تنبك أدوين نتيدا يبيد جيكا بوي والأدوى انتقال المرض من المريض إلى سهيه أدوى يميني بنا كبو بنا بغطولا كتام مغلا مغمين كنا يلنو وكما يكون في الأمراض الهشية يكون أيضا في الأمراض المعنوية القلوبية بنا منون بنا منون دونندو ni contamine beke ulula chokomi bana mana la ma fana contamine beke o fana o choko fana la mana joko mogo bese ka nyogon contamine ni jogo fana komi ni bana bese ka contamine chokomi ولهذا أخبر صلى الله عليه وسلم أن الجليس السوء كالنافق الكير نinde koso kiden ko sigi nyogon jugu je nyogon jugu kwa be komi fanfiyana imma an yuharriqa siyabaka imma anika finu jani wa imman tezina minhu raihatin karihata ubeina kasal jugu sohala no seminu ko ni bana dobe contamine chogomi ni bana dobe ni alakalla tige na bese ka bo mogo dola kata mogo dola jogo fana bo chogo la jogo nyuma ntigi ni ya je nyogonya a jogo nyuma a bese ka do e fana la jogo jugu tigi ni ya je nyogonya aka jogo jugu nyogona bese kota oriato bune seminu ye korea ke kata hadisa doma o hadisa cide nyu fula bede fo ako je nyogo nyuma misalia be komi farafin ferela imma aniso ube na farafin do sabolo ube na kasa nyuma soro hinun kono je nyogo nyuma taye ode me je nyogo be komi fanfinyena de ni sigilemba koro imma tasuma na paki ka fani jani a ube ina kasa jugu soro innun kono fa qawluhu la adwa yasmal alhissiyatan wal manawiyata ni ciiden ko la adwa contamine min beye min donendo ni minye manaye ko kuma mbu fula beta wa in kanat fil hissiyati ajhara harina ya soro contaminer min na donendo mo nya bala hari na ya soro ode bangalendo me abu fula beta hishiyata ni manawiyata qawluhu wala tiratan ismu masdar tatayyara لأن المصدر منه تطير مثل القيارة اسم مصدر أقتار قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم أي الاختيار أي أن يختاروا خلاف ما قضى الله ورسوله من الأمر نهاية كنا لكو أمانك مؤمن تشيما يانا مسلمان ألا نتشيري نكيري من تيجي أو كاكا سوغانتيا دو ولا معنى سوغانتيا تي أو بولو ولا واسم المصدر يوافق المصدر في المعنى ولذلك تقول كلمته كلام بمعنى كلمته كلمته تكليما وسلمت عليه سلاما بمعنى سلمت عليه تسليما
لكن لما كان يخالف المصدر في البناء سموه اسم مصدر. وتعرة تقدم أنها تصوم بالمرء أو مسموع أو معلوم. نسمين يكما منوف سوينها وسراوده. donc lañini a ko tiara ye minye tereya ye minye ka kojugu ke ye fendo la ube me fendo ube femmindo nendo. qawluhu wala hamata nako wala hamata alhamatu bitaqfif almim fusirat bitafsirayn. hamata kamimun ke taqfif woyte sidda kala يا توصيرني توصير فلان. الأول فلو أنها طير معروف يشبه البومة. توصير فلو كو هامتا كو كونو دو دي دو كو كونوي كو أني بومة دي كابولي نو بومة يموني جنجي. تزعم العرب أنه إذا قتل القتيل صارت إجامه هامة تطير. jahilu tumba a galonfo arabu tumba galonfo ko ni mogo fagato do ni mogo do fagara sarati ijamu hamata tetiru ko aka kolow beke gingide na be pa wotesrugu abe kasi ka kulo hata yugaja bisarihi fo aye akaka ewa hakemina min ya faga fo aka hakemina tigilade hatta yugaja bisarihi ko aka ewa kolo ku beke gingide na be pa abe kulo fo aka hakemina mogola min ya faga. وربما أوتخذ بعضهم أنها أروهه أكتا أرابو دو جاهلة لو أتنبي الدسكون كنو باسر الدسكون كنو كو أواسوي من فغرا كو أني كو أودبك جنجيني نيني توصير فلوي تيرون كو ننتي نيني توصير فلوي أتنبي أرابو بلو كوني مغمي نيا فغا أفغالين كو في أكا كلو ku beke gingide kapa na bato ka kulo fo aka aywa atajuru sara kaka hakke mina mogola min ya faga do ko ayi ko anni nyire inde beke gingiye ni tafsir folo. tafsir sani anna bada al arabi yaquluna tafsir fulana arabu do ko alhamatu hiya tayrul ma'ruf ko hama yede كوكونو دونين ديرو مانا جينجي لكنهم يتساءمون بها مي وبكو جوجو كني اي وبكو جوجو ميرالا كاتريا كني اي فإذا وقات على بيت أحدهم ني جينجي نانبي ودولا كلن كسوكا ونغأتي ني أكلورا قالوا إنها تنئغ به ليموت uba ko de ko gingi mbake kakashi kakulo de puru dutiki kasade o ya taqiduna utumba shiru dusukun kono anna haja dalilu qurbin ajalihi dutiki gingi nana kabbi dutiki min kasoka na bake kakambo kakashi utumbe o jatemina kwa bake kakashi de puru dutiki kasa uba shiru dusukun na fana ko ninya ira ko dutiki ko akalla jali surunyana wa haja kulluhu bila sakki aqidatun batilatu nunum be min fulenye at-tawsir fulo afulanaw nunum be aqida chinyale sikatala nunum be aqida chinyale shidenye nunum ge ko nunum te chinyale be aqida chinyale ninye hamay qawluhu wala safara قيل إنه شهر السفر ناكو ولا سفر دوكو كو سفر كلو أمبورا كلو منا كانت العرب يتساءمون به عربو تنبي كوجو كني ألفنا يوبترياك ألفنا لا ولا شيء ما في النكاح كما منا فرولا وبافي كو شهر السفر كو موت فروا كنو
وقيل إنه داء في البطن يصيب الإبل دوكو السفر كبنا ديدو ني أبين نيامي سرو أكونولا وينتقل من بئير إلى آخر كبنا سغو نابين نيامي منا أبي ولالا كتا نيامي ورلا وعلى هذا ننكا فيكون أتف على أدوى من باب أتف القاس على الأمن ننكا ni adwa fora o kofi ale fana fora ka daka ale dale adwa ka abeke sisa ka fen kere lenta ka bila fen gorobali lenka mana adwa ya gorobaliye minye safara fana kere yara ka bo o gorobali la minye bana min be nyame sura kono la nabe wuli kata nyame werela nimbeke ka fen kere lenta ka bila fen gorobali lenka ni akera ni mana fulanai وقيل دوكو إنه نهي عن نسيئة دوكو لا سفر كوري مونيه كوتي وباليلي دي كيرا تشيدي نيو بالي وتنبت مكونوني كي سفر كالو مكونوني منك الله وكانوا في الجاهلية ينشئون جاهل تنكر جاهلية لا محرم كالو وكلتو حرام يرى ube mu harami kalo kele la daga uyereye ka mu harami kalo haramu yali ko makono ko bila safarula do ko odedo fa idha aradu liqitala fi shahr al-muharram istahalluhu nu ba se ka keleke mu harami kalo la ube mu harami kalo daga uyereye wa aqaru al-hurmata ila shahr safar ube haramu yali makononi ewa saharu safaru kalo ube haramu yali makononi oye wa hadhihi nashiyatu allati zakaraha Allah biqawli ta'ala bo ninde yem makononi mi ni ala ya fo aka kuma kono aka kitabu kono masamin koro talendo ni ala ko fayuhilluna ma harama Allah ube fende fayuhillu ma harama Allah ube fella daga alay min haramuya minye muharamiye wa hada alqawl ad-da'if me ibn samin kon nin kuma min fulani ni la fulendo waydi ifuhu am mumbal lafu mumbal lafu anna li haditha fi siyaq at-tatayyur mun benin kuma lafu parce que hadisa bakke kasama tereya de kola وليس في سياق تقيير حديثين تاكي ككما يلي مالكولا كفندو فلكا كفندو حديثين تاكي ككما أويرولا أباكي ككما تريادك ولأقرب من كسر سفر كرو من كسر أما أن السفر يعني شهرا لين يدي سفر كلو وأن المرادا نفي كونه مسؤوما lanyine munye ni chire nye geli minke mana chire nya gede ko safaru kalo ko juguta bolo ay la suma fihi ko jugute safaru kalo la wa huwa ka khayrihi min al-azman yuqaddaru fihi al-khayr wa yuqaddaru fihi sharr yuqaddaru fihi al-khayr wa yuqaddaru fihi sharr safaru kalo abe komi wakati to ala be hera latiga kono abe juguma latiga kono wa haja nafu fi haja al-umur al-arba'at laysa nafyan lil wujudi ayani yorokolo side parce que hari karamugo do be ni yoro nin konnani min fule ka geya abu mina o koro yumina kosobe wire mase ka boda surala delilaw irala ula chogo ko alete bo ataka donc oye kataw bele bade nte bon taka akaso utaka kenede mais ni ta sahalente doni ke bagaw bolo ta sahalente nyumanye minye alanya seranya minye majige minye dina kunanje minye voilà do semin fule ka prepare la tige di awma yorodela wa haja nafu fi haja al-umur al-arba'at min geni min fule nin konani la
laysa nafyan lil wuzudi la nyini te konnin konani tede la nyini to yede ka fo bana contaminer bana te contaminer la nyini to yede ka fo safaru kalote la nyini to yede ka fo gingite la nyini to yede gingi be ube gingite safaru kalo be ube ate bana be contaminer ube ate contaminer wala la nyini te ka fo nonun te be ube la nyini to yede لأنها موجودة parce que nonun be yede bana contaminer be safaru kalo be gingi be ولكنه نفع للتعشير me cide nye munge mana utese ka fende ke mola utese ka nolo te mola fende tu bolo nu bese ka ke mola falmuashiru huwa Allah min be fenke mola oye alade min be fenke mola oye alade fama kana minha sababan maluman fa huwa sababu sahih ko min ni sababu donen bo ola وهي سبب سهل وما كان منها سببا موهوما فهو سبب باطل ثم السبب وسبب لمونن دبالا سبب من يدولنته وهي سبب تشيالين ويكون نفيا لتاثيره بنفسه ان كان صحيحا لن يمن يتشيدن كجليلا نا يسر سبب سبب سهلين دي cidin ya yira da wasu sababu sahalin ta suka koke na yiraye wasu sababu sahale a ta suka koke na yiraye wani kaunihi sababan in kana batila ani fana a ta suka ta sababu ya fana na ya suru sababu ciyalendo lanyini ya ode sababu ya kyogo ya fulade sababu dobe o donendo o ye sababu sahalenye o sababu sahalen yire ta suka koke na yiraye misali la be ba do banaw do be ni ala kala tigina la ka jenye u be contaminer o te sababu do ne wa dokotoro bo do mo bo do me banay de te sika contaminer ni ala ma jenay sababu do ne o de sababu sahalendo me ate sika contaminer ni ala ma jenay o gingim be me gingit te sika ko jugu ke mo wala ni ala ma jenay safaru kalo be me hera tabulo tora tabulo ate saka fuyi ke mola ni ala ya lati hera mi latige kono de beke ni ala juguma mi latige kono de beke ni nye sababu sahale nyere te saka fenke mola ni ala de ma latige ka jenay mi sababu tinyalen koni ote sababu yere de misaliya dogotoru ka fuleli komi suro mi nyinin kara sababu doni do sababu sahalen tewa oye sababu sahalende mo kolon filinaw kala jeli chogo oye sababu munen ni sabalu nya don bal shi don balide oye sababu chialende wala nunu ka famu fa qawlu nutiden ko la adwa al adwa mawjudatu imaye nutiden ko adwate banate contaminer bulo semini ko contaminer ako bede ko bana be contamino ako bede wa yadullu li wujudiha qawluhu sallallahu alaihi wasallam mun bayiran na ko bana contamine be kiden ka kuma laka tanuna kisibaka la yuradu mumridu ala musihi kiden ko nyame munun bana nendo nyame mi yorola nyame munun bana nendo akanu fara nyame kenemauka nyame munun bananendo umi yorola akana nyame bananen fara nyame kenemauka nuka bana bese kata nyame kenemauso ay la yuwarridu sahibul ibli al maridati ala sahibul ibli sahihati la nyine munye mo minne e kan nyame bananendo e kananu fara mo kan nyame ka mi yorola min kan nyame ka kenen ni banatula li allan tantaqila li adwa puru banayin kana wuli ika nyame una kanin ka nyame uso ni te delela doy ba ko bana be kontimane ha ni nye delela doy wa qawlu sallallahu alaihi wasallam ani ciden ka kuma laka tanuna kisibaka firra min al majjumi
firaraka min al asabi ciden ko iboli bagitoñe komi be boli warañe cogomi wal jujamu maradun qabisun muiddin bisur'ati non seminu ko jujamu bagi ako bana jugu ako bana mindo abe contamine jonna wa yutlifu sahibahu na yemu sorofana biciya hatta qila fo mogo doko innahu ta'un ko o bage sugu ko ta'una de do bana munum be mogo faga jonna fal amru bil firari min al majjumi likay la taqal adwa minhu ilayka ni ciden ko ikaboli bage tonye pour bana min bala bana kana e wayelema kana ema وفيه إثبات لتأثير الأضواء أبني حديثا كنو كبنا كنت من النوبالة لكني تأثيرها ليس أمرا حتميا مي أكا كنت من ناكا نو تولي مغلا جاكوا بلندتي كافو نبنا بن نكوني لا درو يجري لا درو بإسرا أتو تقودلا بحيث تكون إلة فائلة كافو كو بناين يري دي بي كونتامينين كي لا نيري توفنا يري بناين يري تسكا يري كونتامينين كوي مي أبكني على كجندي مي أبكني مي أبكني على كالتكني على كجندي أتكومي كونتامينين بي بناين يري بولو نالي يري باكي وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالفرار نيكي دنيا نيامرلي كي كبولي walla yuradan mumrido ala musihi aninna ko nyame tigi emin kan nyame bananindo I kanunu na ti ku kanunu na ti mi yoro la ku fara mo kan nyame ko minun kan nyame ka kene min babi tajannubu al asbabi cide nye nunun ke puro hada maden ki yere kroshi bana sababu ma sababu munun be ke sababu e ka bana lasima cide nye nunun fo puro hada maden ki yere kroshi bana sababu de ma la min babi tasir al asbab bi nafsiha min la nyite ko bana yere beseka e sorona yere ka sorala majjana ciden ka kuma la nyine toyede ni ciden ko boli bagi tonye ube na ko min kan nyame bananendo e kanu fara mo kan nyame ko minun kan nyame ka kene akoro de iki yere korosi bana sababu ma me ate ko min ko bana yere beseka sababu yere beseka kunke ela na yere yede fali asbabu la tuwassiru bi nafsiha sababu ulu fona tiseka noto mogola nu yere lakin yambaqi lana أن نتجنب الأسباب التي تكون سببا للبلاء mais akaka an kan yere koroshi sababu munun beke sababu ka balawu la shama an kan yere korosuma mana sababu yere te suka fenke ela na yere yede mais akaka an kan yere koroshi balawu sababu ma li qawlihi ta'ala alaka kuma ko summa samin korota leno wala tulqu bi aydikum ila tahalukati alako yire kana yire di halakima akana yire di halakima wala yumkin an yuqala inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam yumkinu tasira li adwa atesika ke ko bana contamine ka fo bana beseka contamine ka mo wore solo ko cide nye ewa oden nankariya otesika ke ko cide nyon nankariya de bana contamine atesika ke ko cidenye bana contamine na kariyare lianna hajan amrun yubtiluhu alwaqi parce que bana contamine ni mo min ko bana te contamine ko min be keneka obo o kuma cinya yibolo fura kala bodo docteur bodo mo bodo ka fo bana en koni bana do be ni alaka latiga be bo mo gola kata mo gola o yekene kan ko de ولأحاديث الأخرى أني حديثا ورو بي وبيكات كما تشيري بولو نمو من كبانات كونتاميني كومين بكني كابني بي نيابالا وبيكات كما تشيا حديثا ورو بي وفانا من بيكات كما تشيا كافو بانا بي كونتاميني فإن قيل نوكو إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لا أدوى
nu ko amma tuma mi ciden ko banate contamine qala rajulu ya rasulallah al-ibilu takunu shahihatan misla jibai ke da ko cide ma tuma mi ciden ko jahilu aye jahilu ka haklina nge ko bana haklina min be jahilu bolo ko ni bana be fenna bagala uga be hada madenna bagay bana nyire de ba yire bom mo wore la ube baga wore la kata baga wore la kata mo wore la kasora la mallati gala ma jenai tuma mi cide nyo ge ka boy ke do ko cide ma a ko nyame do be se kake aka kene ko mi shine nyame ka kene ko mi shine fa yadkhuluha al-jamalu al-ajrabu fa tajrabu bo nyame banane aywa bana sugu do be al-jarabu bana sugu do be nyame soro nyame do be nim bana bala na do na nyame u chela nyame u to fana be bana soro e fana ko bana te kontime do ye cide nim fo cide ni fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam faman adda li awwala bo cide ko nyame fulomi ni bana nya soro o ye bana soro jonna ha ala de ma bila wala o ya soro ni ala kala tigede ha akan ni yoro fam ciden ko jahilu ka hakilina min be ko bana be contamine na yere kasur ala ma jenara mala tige cide nyode ge men ni ala ya latige ala jenanaye bana be bo mo worela ube bagan worela ka bagan wore soro me tuwa mi cide nya jahilu ka hakilina ge ka boy do ko cide ma ko nyame do be se ka ke nyame ka kene ko mi sine me na donna nyame u chela bana be nyame mununa o nyame u ka bana yimba mina bo ciden ko nyame fulo min ni bana yimba la oye o donyo contamine oye bana yisoro nyame juman fe ha bo ala de ye bana la shoma nyame fulo min ni bana nya soro ni nyame to ye bana yisoro no ala ye bana yisoro chugodi ala donc ciden nya yira ala de be ma ala minyen nyame fulo min banana ne ala minya latige ka bana bila wala de bo nyame to fana contaminer be o chogode la bana mbusoro ni ala ka latige de ani ala ka je ya anna al marada najala ala al awwal bidun adwa mana la nyini nyame fulo bana yin jigina oka kasoro bana ma bo nyame wore la ka le soro bal najala min indillahi azza wa jalla banayin jigina o nyame foloyinka kabo ala de fe masamin ka bakorta lendo fakajalika ija an taqala bil adwa abo chogode la ni bana wulila mo worela ube nyame worela katan nyame worela ni contaminer ka contaminer faqad intaqala bi amrillah awulila ni nakata ni nani alaka nyamaru de ani alaka latige وشيء قد يكون له سبب معلوم فندو به سبب دون بشكاية على وقد لا يكون له سبب معلوم فندو فنا به أبشكاية سبب دون انتالا فجرب الأول ليس سببه معلوم بنيام فلو من نجرب ياسر بناي ياسر بناي يسر سبب دون انتالا بنا من ياسر سبب دون انتالا إلا أنه بتقدير الله تعالى فو أتلتا يعني أتلتا ياسرني على كلا تجده أياسرني على كلا تجده ne ewa sababu wore ma do contaminer da ko ale contaminer ni nyame de la ale ta bora ala de fale ta ya asruni ala kala tigede wa jarabu alladhi badahu lahu sababu ma'lum bon ni nyame folota sababu donen tola o ta yede ala kala tigede masamin korota lendo ala ya bana me tumami ale ka bana inkera sababu ka nyame fulana mi labana ale bana sababu donen do parce que ya suruni ni nyame do nye lakini law sha Allah ta'ala lam yajrabu minna tunye ala janiya tunye ala kanu har ni nyame min ni bana bala ni aywa ni nyame kenema min fule ni bana nya soro na tunjera ala ye bana ta soro na tunjera ala ye bana ta soro wali haja ninde koso ahyana tusabu li ibnu bil jarabi wakati dola nyame do be nim bana sugu soro summa yartafiu
wala tamutu o ko fe banayin be bon nyamina atisa wa kadhalika tawunu wal koloriya wal kolera amuradu mu'diyatu abo to da la tawuna ni koloriya nunu nye banawde banamunum be yada ube contamine wa hal tadkhulu al bayta fatusibu al badan fayamutuna wa yaslamu akharuna tawuna be se ka do dukono abe dumogo do sorolu be sa dumogo do fana be ube kisi wala yusabuna banainte wulu soro kolera abe se ka do dula abe dumogo do soro wulu be sa dumogo do be wulu be kisi kolera intu soro فعلى الإنسان ولا أبي هذا مدين كان يعتمد على الله ويتوكل عليه إيكا إسم بألما كيكا كوشنسي ألكا إسم بألكا كوشنسي ألكا دونك أين يرفع موا بنا بي كونتاميني نكرا مغمين كو بنا تي كونتاميني أبي كومي ني أوا دكتور من يدفولو تشيدن كهديسالا دكتور ما دفولو تشيدن كهديسالا دي إكرا مغفا مبالي دي دفولو هديساينا mado ya famu parce que ni etara dogotoro do ale ba nyaado be ala ale dankana le mbala ko bana be contaminer ni eko chiden ko bana te contaminer al wahiu kene kan ko de do ale nyaabe bana la be contaminer don nya la shika chiden ka kumala don nya la shika hadisa ina ede ya la shika chiden ka kumala ede ya la shika hadisa ina parce que chiden ka hadisa sahalun ni mimbe ka ke ka kene mimbe ke kene ka chiden ka hadisa no to nyugo ngule nu yo nyugo ngule e karamo de famu bali ni yu la shika chiden ka hadisa la chiden ma fu banate contaminer de chiden ye jahilu ka hakilen de ka boy ka fu banay be contaminer na yere de hari ni alama jenay hari ni alama latige banabe bo mo la kata mo la chiden ko de te akode te me bana bisika contaminer ni alaka jenye ani alaka latige ni ala ya latige bana ka bo mo la ka mo do soro abasoro ni alama latige hari ni ne bana bagato be dumuni ke nyogon fe bana min be contaminer be si nyogon ka alama latiga ka bana inka al esoro ati soro funni de ka famu wa hadu riya anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam jaahu rajulun majzum uya makula kabo ciden bolo ko ce bagito do na ciden ma fa gaja bi yadihi aye bagito minana bolo wa qala lahu kul yani min ta'ami alladhi kana ya'kulu minhu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ako bagito ma adu mana ciden ye bagito bolo mina kado aka dumunu minan kono ka dumunu du nyogon fe dumunu minan kono munna ciden ye ninke munna لقوة توكله صلى الله عليه وسلم كيدن كتوكل سمبنتيالي سبب لدي معنى كيدن دالن بعلالا كيدن سمبلي علما أنا كتوكل سمبنتيالي نمبودا نرا فهذا توكل مقاوم لهذا سبب المؤدي كيدن كتوكل سمبنتيالي من فلن نيه وبك سببه yo kabbanai contaminer min done do bana contaminer ko kumbe iren ka tawakkuli diriyale min fulani nye sababu banayin sababu contaminer abu kumbe wa haja li jamu alladhi asarna ilayhi huwa ahsanu ma qila fil jamu bayna al ahadith buno semenu ko ale fulaka hadisan nunu faranyogon ka chogumi de akon ninde kanyi hadisan nunu faranyogon kala della kan ni nyogona me bumbaji fanama rahimahullah mana hadisa do nana ikaboli bagitonye bana mimbe contaminer mana iyere kolosi kana girala hadisa do mana walawa bo hadisa do fana nana cidenye o bana sugube mu'mina ya bolomina ka do dumuni kono ye dumuni ke nyogon fe ni hadisa be fara nyogon ka cogodi hadisa be fara nyogon ka hadisa munu ni ciden ko ikaboli bagitonye ube ki yere kolosi bana munun contaminer ku yere kolosi woyede sababu daga le hada madenka sababu daga lenke pour ku yere kisi banaw ni fitinawma ani balaw sababu daga len uke
pour ki yere kisi balawuma ani fitinaw ani banaw min na haye bagito bolo ka amina ka do ka dumuni minan kono ka yira fana ni mugo min ya tauhidina atawakkulu soro ika koda alaka iki hakili bonni ko sugula ka fo ni alama latiga te eso ni alama latiga ate eso ika koda alaka ni alama latiga ate eso hadisan nunu urube faranyogonka ni togodela zo sababu dagale ni mugo min yoke anta jalagi ni mugo min fana ya liman ya soro bana min be contaminer ale ya liman ya soro ka a hakili sigi soro ana tigiya dumuni ke nyogon fe ubaki kasi so kelen kono ka koda alaka ka tawakkulu soro bashi to fana la bana nte sika contaminer ni alama jena ube faranyogon ka di sa ube faranyogon ka nin togodela wa anda ba'duhum nisqa do tellement que kan ni hadisa fara nyogon ka gele yara do bolo uye mun wele ko hadisa ku utuselendo ko hadisa do utuselendo wa min man qala inna an-nasikha qawluhu la adwa wal mansugha qawluhu firra min al-majjum do ko hadisa do utuselendo من قال إن الناسخ فمن من قال إن الناسخ دوكو كو حديث جمان يتوسلك لا أدوا كو حديث دي يتوسلك كو أي حديث جمان توسي فر من المججوم كو لا أدوا حديث يتوسي كابوي كو نتشيدن كو يبولي باقيتوني كو نتشيدن كو لا أدوا كو بولي باقيتوني حديثا كو لا أدوا يتوسي كابوي ولا يورد ممرض على المسيح أني فنا لا أدوى حديثا كو حديثا من نانا كو تشيدن كون نيامي تيجي من نئكا نيامي وبنانين دو كانو فرام مغو كا نيامي وكا ميورو لمن كا نيامي وكا كنه كو لا أدوى كحديثا يوتوشه كو بوي وبعضهم أكسا دو ياكي كونتري مانا دو كو لا أدوى كحديثا سر من المججوم دو توشه أني لا يورد الممرر على المسيح كو حديث ودي لا أدوى كحديث توشه دو فنا ينيوفو وشهيه أنه لا نسقى نسمينكم من ككنه من سهلندو توشليته حديثا نهم يقول توشليته لأن من شروط النسق تأجر الجمع parce que hadisa ka funni hadisa ni hadisa tuse asarti ye jumaye nan desera ka hadisa u fara nyonga ni dese kera ka hadisa u fara nyonga de sisa tuseli be nyiniye tuseli bena waja amkana li jamu wajaba uruju ilayhi min ni hadisa u bese ka fara nyonga awajibalendo anka sage kata odema ka hadisa u fara nyonga li anna fil jamu imala dalilayni parce que nanye hadisa u fara nyonga hadis delila fula yimbe anye barake no fula be nanye hadisa u fara nyonga anye barake ni delila fula yimbe ye o fi nasqi ibtala ahadihima men nanye tuselide ke yanye delila do inchinyade ni ko hadisa do tusere ye delila do inchinyade men ni hadisa u fara nyonga iye barake ni delila fula yimbe ye ni hadisa fula yimbe ye men ni ko ni tuseli ke doro ye kelende chinya وإيمالهما أولى من إبتال أحدهما أو أنك بارك ندلل فلان فناي أودي كني أودي كاكا كتمي أنك دلل دوتشيا لأننا اعتبرناهما وجعلناهما حجة parce que ناني دلل فلان فرانيونكا أني دلل فلان بجاتي أني جاتي أني دلل فلان بك حجة وأيضا تغني الواقع يشهد أنه لا نسقى من بكنا كفنا وباير أنكو حديثه وتوسلته تنكم كو ويرا توسلته حديثا نوننا donc ni hadisa munu fule ne nyama ngon tuselite mais ube fara ngon ka chogome an fule ko de fo hadisa munu ko ikaboli bagitone akana nyame kene wa banane fara nyame kene mauke o yede hada madenka sababu min dagara oke basitila
sababu dagalenke basitila hadisa min nana ko cide ni bagito ye dumuni ke nyogon fe o yede ni mogo min yi ka koda alaka iya aka tawakkulu soro basitala e fana ka ke ko be ala de bolo nyala ma millatige atike hadisa ube fara nyogon kan ni cogo de la donc aka famu ni mba fo ko e waladu wa ko banate contaminer bana contaminer te ciye ayide bana be contaminer me bana te sika contaminer ni ala ka jende ate sika contaminer na yere de ni ala ma latige me ni ala jena nay ala ya latige bana min ka wuli mogola kata mogola o be kede cide mo gede o be de cide mo ge o sabati lendo qawluhu wala safara fihi salasatu aqwal sabagati wa bayanu arajihi minha ni ako wala safara kuma sabade bala kuma sabayin fora kateme kuma sabayin na fana min ka giri o fora o ye jumaye safaru kalodero ni jahiru tumbe tere yake nayi o de ka kene kuma sabayin na wale ajminatu la dagala laha fi tashir wagatu ewa don yorote ulu bolo ku ubese ka fenke o fi taqdiri la ajja wa jalla ewa wagatu fana don yorote bolo ala kala tigela masami an kabu akorota lendo kalo don yoro site kalo bolo ko kalo bese ka fenke mogola ote don yorote kalo bolo ala kala tige yorola ala ko min la tige don yorote kalo bolo o yorola don yorote dom bolo o yorola don yorote danfen bolo o yorola فالسفر كغيره من الأجمنة يقدر فيه الخير وسر سفر كلو أبيكم من وقته تو على بهيرا لاتيغا كونو أبي جوجما لاتيغا كونو وبعض الناس هذا ما دو إذا انتهى من شيء في سفر أرق ذلك وقال انتهى في سفر الخير donc nous utilala uka ko doma safaru kalo kono ube o koyinke ko nogoye wa khala bafu intaha fi safar alkhair bafu wan tilalan ka koyna hera kalola wa haja min babi mudawati albid'ati bi bid'ati mana iyado don suru bake kamufo mogo do be tereya bu bolo safaru kalola mogo do fana be ubafu ko kontre ke ni ale fana tilala akakola na ba fe ka ko don nogoya a yere ka puru ka tereya ko ni foyin boye a ba fun tilalan ka ko la hera kalola akon ni nye ka bidia de ke ka bidia nyon mana ni nye juguma ke ni nye ko jugudi safar kaloma e fana ye hera de safaru kaloma donc ni nye de ka bidia do ke ka bidia do nyen ka bidia do ke ka bidia do furate والجهل بالجهل أنك الجاهلية دوكي كالجاهلية دو فراتي فهو ليس سهر خير ولا سهر السر سفر كالو هيرا كالوتي جغما كالوتي معنى هيرا تابلو جغما تابلو أما سهر رمضان مسنغلو وقولنا إنه سهر خير نمبا فوكو سنغلو هيرا كالوي فالمراد بالخير الإبادة sungalo kalo hera yoro ye jumai bato munumbe ka kono de wala sakka annahu saharu khair shikatala sungalo ye hera kalo de bato be ka kono wa qawluhum arajab al muajjam bina ala annahu min sahar al hurumi awa ni mogo do fana bafo ko arab jaba fana kalo bonyale ufana yu fakka damunka ko pasige la huruma kalodo mo do ben ninfo no ba fo ko arajaba kalo bonyale ni akallahuma karuya sababu ye wali haja ankara badu salafu alaman ija sami'a al-bu'matu wa qawluhum mana ewa anu kakuma ube sagi kata yorujuma nit e buno semene ko ka bidiya ke ka bida furate ka jahila ke ka jahila furate anu kakuma arajab al-mu'ajjam bina ala annahum min al-asr al-hurumi anu nuba fo ko arajaba ko kalo bonyale
ko pasige la hurma kalo de do nin fana dalila ma sabati wala wa qawluhum anuka kalo anuka kuma arajabul muajjam bina ala annahu min ashhuril hurum nu ba fo ko arajaba fana ma kalo bonyale munna ni la hurma kalo do mana nin kuma fana basi ten nin fana la munya an ake kalo bonyale ha la hurma kalo ya ولهذا نند قصو أنكر بعض السلف على من جاء سمع البومة تنئق قال خيرا إن شاء الله نند قصو سلفو دويان ننكريا مغبولو مغمي نا يجنجي مي نجنجي باكي كاكولو أبافو خيرا إن شاء الله نيه هيرا دي ني على سنة فلا يقال خير ولا سر سلفو دو دلكا نمي مغدولا أقوى تجمع كنافو هيرا كنافو جغما بل هي تنئغو كبغية الطيور مين يأوى الدنجير أفنا بكلو دي درو كومين كنو توبي كلو بكاسي تقومي مين يغنى سبترا ابن عباس بولو ابن عباس ندو سيجلي كنو دو پانتو تمنا كنو انكسرا أتيكي كو خيرا 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 ابن عباس كو لا خير ولا سر أكو هيرا تنين بولو جغما تابولو هيرا تابولو جوكو جوكو تابولو فهذه الأربعة التي نفاها الرسول الله صلى الله عليه وسلم من كناني من فلان ينيتشيد نيوجه على كتنونا كسباكا تبين وجوب التوكل على الله نونم به واجب لني بانغاني أو واجب لني كم واجب بانغاني كقودا علىك كقودا علىك نونم به واجب لني بانغي أني وصدق لأجيمة الأجيمة أنا هذا ما دين كي كان أودان تقلي يكو تيجي علاقة ولا أن يدأفى المسلم أمام هذه الأشياء ولا يدأفى ولا أن يدأفى المسلم أمام هذه الأشياء أني نو هذه سوبا بلانك فنا نكون ناني نتشيدني نموي كابولا هذا ما دين إيكنا لافو نكو سوكو كرو يكنا تبدو سكول لا فلتوه من كسكو كرو لأن الإنسان لا يخلو من حالين بس هذا ما دين تقول له لا فلكونو ما نتيجة فلك من فناني فلك من جاهل وكهكلنا من جه كبون من فناني بولو نمبي أو واجب لالي بانغاني كأنك كودا على كواجب لالي وبو بانغاني أني فنا هذا ما دين كإيكاد دانتجلي awa iko ochiya tigiya alaka ani fana hada maden kana iyere lafu nin ko sugu bolo mana kan iyere to nin ko sugu bolo ki yere lafu nunun bolo parce que hada made awa ite bokko fulala imma yastajiba laha imma an yuqdima aw yuhjima wama asbaha zalika hada maden te bokko fulani nyogonche imma nin ko sugu inu jabi kaso uma nuyu bila minna ina ke nuyu bali minna ino toye ube nono na nyogona hada madente bonin ko fulan nyogon cede anyi sajiba la hakure munye don be sekar ke ni abeta tama yorola aye kono wuli kono tarani kini yesisa ba fo onka hera benne na beta abe ko injabi wode ya ko bi an yuqaddima bi an yuqdima inata ika koina ni kono wuli atara kinife tere komin fora konen kola ina jabi inata inafu anka hera bennun koina inata aw yuhjima ube ni eye kono wuli sasa abu bolo kona tarani numande o ko manyima ni kono tarani numaynye ina kointoe kuma subha jarika ani nunu na nyona hada madente bon nunu ni nyogonche فيكون حينئذ قد ألغ أفعاله بما لا حقيقة له أو أن هذا ما دم من فنان كفلا دولا كله نياك أي كقود لو فينا من تحقيقه أي كقود لو فينا من تحقيقه نين ترى يكوفو كافو abu bolo ni kono tara kini na ika hera be otama na ika hera bo furla yoke eyi ka ko dilo fenna haqiqata minna
nu ko niye kono wuli atara ni numanye ika herate o tamala kanata herate o furu la kanake ina furu intoe ina tama intoe ika ko dilo fenna femmi ni haqiqatala wala asla lahu lisritala fana wa huwa naw min ash-shirki awa musrikiya noniya do de fana musrikiya noniya do de do niya jabi ayibila minna yake ubi ayibali minna ya toy donc yi ka ko dila fenna haqiqatan minna lesri tala e wa musrikiya noniya do do wa imma alla yastadiba bi an yakuna indahu naw min at-tawakkul wa yaqdim wa la yubali ko fulana mahada madenna kenin ko sugun ita jabi iba suru ina suru mugoye minye ka ko da alaka obe e bolon ebe ka koyinke ima ko tala yere ibe ka koyinke ima ko tala walakin yabqa fi nafsihi naw min al-hamm wal qamni me koy hammi ana qammi do be to idusukun kono mo do be saka ke nu ko ewa kono nu ko kono na akoni panna kati kanumana ni be do furu de la o furu ka hera tala de ni be tamare o tamay ka hera tala de kono panna katanumana ko ne makota la nabi ka furuke ka furuke wa ube itari katamana ma fana hammine kamme tori dusukun kono koyi hammina kamme tori ka idusukun kono wa haja wa in kana ahwana min al-awwal bon nin fule hadi ni na ya soro nin fana kannugo folo yinye emi nya jabi dron ni ewa emi ewa nye tere ya injabi akwai kan min ke yake akwai kan min to ya toy ote folo yawa fulanata ale maso ka jabi me hammini kammi tora le fana dusukun kono atara ka kola me koyi hammina kammi tora dusukun kono ni ale fana taka no folo taye lakin me yazibu alla yastajiba lidai hajil asiyai ibn simnu ka wajibiya nin ko sugu bi wole kataminna kana jabi allati nafaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutlaqa kirenye nin ko nani minge oy kanu ujabi chogo ya bedela e kanu jabi de wa an yakuna mu'tamida ala allah wa jalla eki ka ko ke kanu bali ka ko kelela u kanu bili ka ko kelela eki ka ko da alaka e kanu jate yere de few wa ba'd an-nas hada madundo yaftahu al-mushafa li talbi tafawuli mugodo be qur'ana dayele ni hera nyinini nyere de laka ci koroba do la ye ale kala jeli ci ko yode finyetodo ale kala jeli tugo yo ode ni haju tugo do nana ma ko nin koyi ale ba fe ka doala bo aka allaje aye aba fo mugodo de qur'anata ni qur'anata aba fo dayelete ni qur'anata dayele aba fo ewa qur'ana aya folo yi yoro min dayele safaha papier aya folo kala nyede ni aya folo in kala ni akera hera aya de hera ko de ba kono aba fo tiki ka ko hera ni aya in kera ko dugu de ba kono la jaba ko de ba kono aba jate mino ko in ta ma hera do seminu fle ko de foya akom mo do be uno be hera nyini keni qur'ana dayele lide fa iza nazara jikran nar tasa'ama na ya qur'ana dayele dro ni anya tarabbe ayeta suma wa kofo min ye jahanaba tasuma kofo ube tasuma kofo ayode ye aya kono abe kojugu jate mina wala abo mina kojugu ye wa iza nazara jikra li jannati minni aye arjanna kibariya de laje qala haja falun tayyibu abafo ni nye hera nyumai nye ko nyumai fa haja misl amali li jahiliyati alladhina yaqtasimuna bil ajlam bulo seminukum mu'min bennin ko suku kede ko e kabara ko abe ko mi jahilu kabara nyogona nu tumbe alakal latigun nyini ni binyuye alakal latigun tilale nu tumba nyini binye kalawye eni o jahili bara e kabara ino jahili bara de kelenya
wante tasum bila ajlami kore munye jahilu tunkera ube binye saba ube ulude do borokono kasiri binye sabai adola uba save dola ifal uba save dola la afwalu uba save dola sifuru zero ni e ba fe kamuso furusisa ube ba fe katama ube ba fe kana do ko dola ibena boro sirile ni binye nunumba kono ibe boro dafoni ibi ewa i kunyelema ite boro kono na lajede ibi bolo do boro kono ni bolo benna binye minna ibabo ni ya bo iba laje ni ya soro binye na ifalu ibo okoke akoro de ni nkoinke ni bolo ni binye de bora la afwalu akoro de kana ni nkoke de ka herate ni nade me nini sifuru inde bora ibe saga kade fo binye fula inkoni dola kerende kabo donc bunu sami ko rahimahullah akom min be lajjeli keni qur'ana fana nin chogola eni jahiru tumbe nin bara min keni binye kala we inu be de kelenye wi ka bara nu ka bara be de kelenye ate be islamiyala do ba kede nu ba fe ka do komi na ka komi hera do ba juguma ube qur'ana tate ndoro ka dayele nu nya be na ya folo minna ni tasuma ko de bala o ko te hera yuma nu nya be na arjanna ko la ayala uba fo ko heray ewa bunu semi ko rahimahullah ko ka bara min fulene nye ani jahilu ka bara nube alaka ewa latigo tilali nyini benye kalawye unu ka bara imbe kelenya atebe fali hasilu wakati seraya ambe sekaju fali hasilu la nyini annana naqulu aw amba fo la tajal ala balika misla hajil umur itlaqa ikana nin ko sugu bila i dusukunde kono repew kana nin ko sugu bila ka hakili la pew fali asbabul malumatu jahiratu taqi asbab sharri bo sababu munun donendo sababu bangale ulu koni be hada maden kishi ko jugu sababu mana sababu munun bangale ndo kuluke ulu be hada maden kishi ko jugu sababu misali la cide nya miufo bana minna na kolera uni few ni ewa masakew yake akamara bagu yake ube doktoro yake aw uko ewa bana bagatun nunu mo kana do uchela aw kato yamfe nunu kato yamfe ko sababu ke mo be ke wi sababu daga lende ka sababu done sababu nunu dolendo sababu bangale sababu donen bangale hada maden ko ke puru pire kishi kujugu sababu ma bashi tola hada maden boke bashi tola wa mali asbabul mawhumatu amma sababu mune mana sababu munu nya donente allati lam yajliha shar'u sababa bal nafaha fala yazuzu laka an tata'allaqa biha me sababu munu nya donente sariya mu ke sababu ye bali sariya yo o sababu ge ka boyede hada maden kana dilo ola sababu munu nu nya donente sariya silamiya sariya ya ambali wala ku ge ka boye fana kana dilo ulula bal ihmadillaha ala al-afiya eka ala tanu lafiya kalai lafiya minkiye wa qul rabbana alayka tawakkalna ika ku antigi ala anya anka koda ika me o sababu nyagamire no sababu shi ewa nu shi donente ika na dilo ulula eka dilo ala dela me sababu donen bangale ko ke puru ika kisigi ko juguma bashi tika wala tilgu bi aydikum ila tahaluka ala ko yere kana yere di halakema donc ni sababu dagale sa abala ciden ko tawuna ube koloria ko na binna dugu min kono ebe kana boka bulanye eminte kana ta segere ka ko banate contaminer ne betare ay kana ciden kare sa soso ni ayere ya tawakkulu soro ni beta iba tawakkulu soro beta me kana bana in contaminer ge ka boy me ni mo min ko nete ta segere bashi ta fanaka sababu donende do sababu bangalende do min be hada madin kisi ko juguma bashi tola odi ato hari awa mufti unyin kara oxination munum beke
ka fo nin pikiri sugu ka kɛ pour nin bana sugu nana ka mɔgɔ kisi u ko ninnu ye sababu dagalen n kɛlen ka sababu dagalen de ye ninnu ye ka kɛ basi tɛ ninnu na ɲɔgɔnna la i y'a dɔn dɔw bɛ nin bɛ nankariya minnu ma diina faamu kosɛbɛ u ma tawhidi faamu kosɛbɛ u ma akida faamu kosɛbɛ u b'u yɛrɛ kɛ akida dɔnbaga ye u bɛ nin nankariya i t'a nankariya n'i ka tawakulu sera min na k'i bɛ yɛrɛ min na ayiwa i ka tawakulu sera ma i ka ko da ala ka baasi tɛ kan ni mɔgɔ min ko a bɛ sababu dagalen ninnu fana kɛ baasi t'a kan silamɛya sariya y'u ladaga ye sababu minnu dɔɔnen don n'u bangalen don inshallah an bɛ se ka jɔya ni ala ka dɛrɛsi wɛrɛ yira an na subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk